lo tuni KUKI news be zo se na bon chavin lem nei vin tunia hi KZC in NFCC ho Donbut ti ahin Donbutna anapi in ho anavel hitin chule KUKI len highway jong hi I chan ham khana hi milong ho I chen khom pi ho loi hin nasata thang thip na nei vin tunia hi chito bang hi I kham lo wa hi le KUKI cha te hi gam tum hin mo hen lang hi le I gam ho zo se jong hi ei la pi ding hi tai ti a hi lung niau gam wa mei lei hon ma hi ta chu anop nop hi a hin til zengole tu a hi I chan ham khana hi milong ho I chen khom pi ho jong hi lung thim se ta in na atong vi ti ho jong hi mu a hi in ani a hi a support loi jong tampi a umin hi je a chu tu ni chan ge ya jong hi ivet na hi le gam sunga hi ha sat na boina za chom hi beijing a hi in a hin la hi chiwa iga sainom pen khanu cha hi le KUKI cha te hi pathin ho te hi win a hi thei le ina to I thil bol na zo se vai dan di ta a na tong leo hen hi chi to bang gen theina ha san ho hi lo ding ai ti zong hi ka sei do no min ina to ho zong I vet na hi le I pathin ho dan I sa ho to zong ki to ta lo khat la khat hi ta chu a masang la ya chu a chan anu apa avui a hi in tu a hi e ho khang hi I vet na hi le anu te apa te ho zo hin a cha te vui kitam a hi tai I cha te ki kapi dim set na hi tai hi chi ho hi I pi zi ham I chon dan I sa ho to ki to lo ta na I to zi wa hi chi to bang ho hi I chung wa lung a hi ti jong hi ki gial do pha rai tai ti jong hi ka sei do no min na hi ama sa penin ga velo hen makhan langa kiloi khom na zat chom naga forum kiti holoi jong hin tu a hi naga foothills ho na to ho hi a hin to sot no vin hi chiwa ben a bol ho jong ke hon jong na sata a ka hin nung thop mo vi ka hin za thop mo vi ti a jong hi le kha hi ani a hi azat hi hong pot do na lai hi hi chi press release a hin bol jong hi zan hi ni khwa a hin bol pan wa hin hi chi ho jong hi ivet na hi le chun KUKI cha te do na a na ki tong ho hi mo phat lo ding hi ti pa hi mo a hi in tu le tu a jong hi ama ho lam hla na I za kai ho hi e hon ima isu boy pi nai po win aji chu imasang ilam piu hi ilam kai ho win a vewin a hi le hi che ho hi ilung tup in mol so ting ole ata tai tilhen anop adawa chu e ho noya ding a hi ki pa hi kimu a hi za chu kilim sa lo hi lim sa kham a hi po vi hi chu ho kilim sa da nang le hung thip tan te ti a hi zong le adi lo ta thu a sei pau ho wang hi Donbutna ipi u chu kilom a hi chi dung zu ya chu ama hon ana sei hi I chan ham khana KUKI cha te ki zot mat na hi hlasam hen lang KUKI cha ten I thil thum ho hi lo sam hen lang mu da te leo ti hi to gon a hi china chunga chu mei te hon jong a hin to sot jing wa hin hi chiwa thu hung ke pos ho jong hi ga velo chun mei te ho se ma hi ong chi ken ka hin sim thu a ka hin ta jong ai po in social media la jong chu thang jinga I mu tho deu a hin hi chi chu ka ta sa ni aban le hi chiwa hi ga velo chun ama hon a hin sei na ho jong hi vet na hi le thu hi a he chen po ve ti hi ki mu chen ai a hi wanga chu ama ho lunggela hi phalo lang ta khana hi akila wa Tiger Road German Road kiti ho hi KUKI thing noi ho min a hi in hi che ho mina ka gam sunga lam lien ahung ki hlun dinga hi le chun iti ken ka gam sung ka pi thei ding ham hi chi wa low lai dunga lampi ho jong a hlunovin hi chi low lai dung I chen khom pi melong ho la low ho jong asu sit pi vin ti ho chan ge hi
a thu ki ji na pa chu ka hin post lo a hin a limbo ka hin post ai ja chu he thiam lo mai theu a hin he ja chu ka hin sei be a hin mai te hon a sei na wa chu tang hi che wa mi long hon lampi a sim naw leng mai ho la lo sim na la ho jong hi KUKI cha ten asu siat pi ben a lo lai dong wa lampi a thong oven ni ta chu gen thei tai na asu si gen thei tai na bol ve ti ho jong hi ama wa in a savin chule zan hia reporter hong hon jong thu do na ananei na ho jong chu inamu so ke de wa hi chi wa jong chu i chen khom pi me long hon jong a si chu a sei do lo wa a se khu ti ta chu a sei lo wa a hin a hi wa nga chu mei te ho hin a se sei do sa te ding ti hi to gon anei wa hin ama hon a sei chu heng i sei ma bang wa chu ka gam sung wa German road Tiger road ti ho hi sa lo ding hi ti pa hi ama ho tup a hin la mei te ho chun hi chi wa hi KUKI thing noi hon i chan ge na hin su gen theiwam thala na hin doi kha wam ti ho chan ge question a bol wa hi a hin la ma hon hi cho ho chan ge cho i bol povin lo kon na a lungmong ta a ke kon thei poi ti wang cho na sei wa hi to a jong hi mei te ho hin German road hi han Tiger road hi jong le i to bang condition ham ti hi vet no mama a het no mama wa hi a hin la IGAM sunga ahung lu thailo je wa hi I macha na het thailo a hi in tu a hi mei te ho atil wa mei te ho hin milong ho hi atil wa a hin til do phat no wa drone ho mangcha a hi IGAM sunga wa lamlen ki thlung ho hi survey a hin boluvin gari hlei ho jong hi ipi number azau ham ipi gari azau ham I to bangari ham hoi lai registration ham ti ho chan ge hi amoin a kholuvin I chan ham khana KUKI cha te report theina dinga hi na atong jing ve ti ho jong hi mo ai ni che ba drone footage ho jong hi ga belau chun hi chi hi ken ka kap jong a hi poi mei te hon a kap now footage su ka hin la do a ka hin koi a hi in hi chi ba ki vai po dan ho a hi lo le lampi survey a bol dan ho hi ivet na hi le chun I chan ham khana mei te ho hin IGAM sungo a hin chon lu no ve ti hi mu thei a hi thei ai le hi cho I do dal de wa hi media hi han ipedia hi jong le INAM mi hi lo ho chu tu nia hi IGAM sungo wa ilut sa pai wa hi tai survey bol sa vai le ei ho chunga against a hi na a hin to diu I chan ham khana I hla sam na thei thu ho jong a hin sei do ki de hi aji zo ama wai thu sei langa hi a thim moven a hi lo be khat jong ho a hi lo lang ta a hin sei wa a kilom lom dinga ho a hin kan kho mo vai le hung kilo jing ji a hi ne za chu kanam mi te ho I chi thewa nga in mei te reporter ki ti hon jong tu a journalist ka hi ti ho loi in jong drone ho mang cha hi ta hi KUKI cha te gam vet hla na ding le I to banga kho saw ham alam piu chu hoi lai ham ti ho hi ama ho pansat na dinga hi na atong jing ve ti ho hi mo hi chi keu chu hi lovin ama hon press release a hin bol now press release ti chu press conference anei now nga a press I khana print media awang chu a hin so do povin social media ho le YouTube ho a chu imu diu a hin YouTube ma thu a hin sei now reporter hon interview agabol na wa arambai hon a sei na wa chu a hi le tu a hi government in phat ni te pi ho chu kichai a hi tain a hin la tu ni chan ge ya I macha fulfill na bol povin ka thil thum ho na bol pi na wing in ti ho jong I macha ni bol pi povin hi chi ho hi ni bol pi lo vai le that one August nisim khat ni ting lehin ke ho jong ka ki pat diwa hi tai a hi the ya hi le hi chi ma sang nge ya hi ka thil thum ho na kitip na ho hi ni su bulhin pi win a khoti lo wai le government to ceasefire ki bol ho jong killa do in tin ki phin na hung ki pan kit ding hi ti a jong hi government ho jong hi gi na a bol vi ti ho chan ge chu mu a hin e ho hi la government gi mala la I thil thum ho jong I ma cha am lo tu a jong hi I ma cha ki thum nai lo a hin a hi wa nga chu
i ma cha I thum lo wang wa chu tu ni chan ge a hi I ma cha jong I bol do lo I ma cha jong ki thum lo I ma cha agreement jong ki sign sa lo ai wanga chu Manipur government noya ka nom ta po ti a ki phina Manipur government ki pom pom jing na lai ta banga hi ki a hi tu a jong hi Manipur gam sunga chief secretary atha ki leng pa chu newly appoint pa chu tu a hi Manipur ahung lung tai ti ho jong hi mo a hin ama chunga jong hi I chan ham khana thu amop kit diu jong hi gen chat a hin hi za chu kanam mi te ho masanga pa na ki sei a hi ta in a hi the ya hi le hi che ho a lo na ding ilam piu ho eisu boy pi the lo na ding a hi central government ti lawa state government office zo se kha hi te state government zo si sumang tau ti ti a hi anaki sei a hi hi chi state government do dal na a hi lo le dei lo na a separate administration I thum ta wa hi le state government chu IGAM sungwa isu mangwa pha hi lo ham ti a hi nasata anaki sei a hi a hin la kachinge ka thieme ti a lam kai hon inana sa lo ji wa chu tu ni a hi ku ki cha te sunga boina zeng na lai a hi ama sa jong het de wa hi in ngun vadunga lei isim pau chu het de wa hi chi lei isim pau jong chu nasata complain abol wa hi chi chu kisun zom thailo a hi tu ni chan ge a hi ikizot to naw ilam hla naw lampi ho jong ha sata ilam hla jing na layo ngun vadung ahung let na hi le connection jong hung ha sapai jing gari jong tui kan theilowa khat ki chot to na jong ha sata yum pau hi tu ni chan ge ya central government in jong a het wanga chu ki het mo sa to banga hi jing a hi ni chi hi ipg ham tele e ho hi ilung apil hing poi katinomen hi ipg nam tele thil I bol pau hi thil I bol ho ina to ho hi legal ta a hi lo le lungel nei ta I to lo hi hi chi hi ki bol le phan te ti le hi chi chu ki bol hen lang hi le nung le I chan ge again theinai to deu ham a hi lo le hi chi it na to na chungwa hi kon ipi a hin seidem ti ki gel talowa phan te ti mo bol jeng pau jong hi e hon I bol khelo hi hi chi gun le I bol na wa jong chu I chan ham khat I lo sap naw a hi lo le I su job thailo naw chu ama hin dana hin kan wa hi dana in ka naw chu hi chi hi DC in a het pi na pon government in bolin ti an ki bol jong a hi po in hi je a chu hi chi illegal a hi chi wa le ki sim go illegal a hi in sim thei po win na ti thile ki ham thei ta lo chu dana I kan ji wa chu force ta ki bol hen lang le ki ka to kit ding hi jing ki ka to ting le e ho chu apan do a hi lo le thil se bol nga e ho je a gal dana hung do ki dinga a ja chu ilam kai ho win ngeta chu khongai phot dinga hi tia ki khonga ya tu ni chan ge ya ki sim do lo wa hin a hi le kang po pi le lam ka ki jot to na song pi ki jot to na lam pi jong hi tu a hi hung boy ki dai hi chu ho a hung boy ding a ki mamu je a chu a hi the ya hi le state government sumang phot no hi ti a ki ti a hi le hi chi ina sa lo je wa tu ni a hi boina hong lung a hi kangpo pi district langa jong chu ga velo chun lam lien ki sim ho po po hi district headquarter khat le district headquarter khat ki zot to na lampi ki sim ho hi amo po chu ko ham ta PWD ho hi PWD office ho la ya ham tel kangpo pi a hi in a hin la ilam kai ho vin na sa na ima ma khoding agel lo ji wa chu hi chi PWD KUKI gama jong chu milong ho gama anak chon lut ta chu hi chi ki chon lut na chu lam kai hon I pi sewam te office ding mun poi hi chi ding mun poi ti a chu I ma cha ho salo hi la in chon do ki le tu a hi chochan pulang chu chochan pur a hi tain a hin la kangpo pi district dinga wang chu hong boy ta chu tu a chu PWD office hi chi chung chang thu ki sei hen tile milong ho khwa lut ngai ta chu
hi chi chu I boi na khat noi chu I za chu thil ina to ho hi ima sang ding vet ma sat ngai ina to I them ding ho hi chi hi tin ahung kha a hi le hi chi vai ka pan sat ding hi ti pa jong hi second thought ne ya vai ho mo ngai chu hi za chu agang theilam pe na hi chi ho hi su tu theina dinga chu Adam doi papian chu ipiam tele state government isu umangoba state government ipom lo tingole ho self government jon idei de bol thei chu hi chi chu a hi lo ting le tu ai state government ipom tingole chun state government in asei sei central government in asei sei chu izu yo ngai a hi tu a jong hi ilam lin ikizot mat naw jong hi illegal hi ati a hi le illegal hi so pwd het na ki tong lo hi chu iza a chu illegal hi ti jong le di kit je a hi wa nga chu hi chi chung cha nga hi KUKI zo council hon jong Donbutna a hin nei bin hi chi lampi ki sim Tiger Road German Road ki ti ho hi kei ho dinga ti chu KUKI cha te dinga lifeline a hi in hi chi hi drugs lampi a hi poi drugs ki po na lampi dinga ki sim a hi poi kei hon hi chi thil se bol na dinga ka sim a hi poi hi chi kei ho le kei ho ki jot mat to na ding le ki hin so thei na dinga lampi a ka ki sim a hi bobi tu a hi mei te to ki do a hi in mei te gam a ki jot thei lo pha na chu mei te gam bypass na dinga hi chi lampi ki sim a hi in tu anang hon hi chi ni kha pi wa hi le kei ho dinga ha sat na lung thei a hi in hi ja a chu a hi thei ai le hi chi to bang lung neu ta na to ho hi nga ven lang khat la khat ki lung to ta in ki ho chamo hitin Christian khat hi a hi le pathin gel do pumin a phalangin vai ho mo hi ti a jong hi Donbutna a hin bol hi ti a hi in hi chi keu cha hi point KUKI Human Right Council hon jong tu chunga hi gi na nei hi loi gi na jong ti thei a hi lawai le taw na jong ti thei hi ngi chi Naga Foothill Coordinating Committee ho hinga ana sei chu a hi le agang thei lam pe na hi chi lampi hla so uben ti a hi hi chi chu alang khat na chu i se ai le hi nge ama ho sei jong hi a hoya hoi Christian khat hi win hi chi community ki ka a boy na ding hall hi win a hi the ai le a phalang ding ngai to hitin khat la khat to khom hitin khat la khat ilung kim lo naw ki sei to hitin hi ta chu agreement se mo hitin agreement ikinop to dung jui wa chu ki zot ton na ho khat la khat community ki ka boy na thei ho hi bol po de ti a KUKI Human Right Council hon jo nge na a bol lovi ti ho chu mo a hi ki nin alang khana ivet na hi le hi chu ho to bang lim akimo ting la ilung thim hi anom poin hi nge alang khana chu sei yo han lang hi le hi chu asisa akimang thei ta lo ho akimat thei lo ja a chu I thiam chan na di wa hi chu ho hi hung ki pe do ai bo be ti zonga ti langa jong hi thu I sei mai thewa a hin la tu ni a hi gal ki chai nai lo hi kanam mi te ho gal zong ata pa ki pan lo to bang hin na lai hi tu ni chana gal ka mo I vet na hi le nam pasal ho bowin na ato na lai nam pasal la azong chu niau khat IGAM INAM ngai lu deuwen pan ala a INAM se pai ho to pang khoma IGAM sung adal na lai wa hin ti chu agat na lai wa hin gal pi ahung ta teng le nu mei chapang ta poi bon vai hung pan niu hung ding a hi iza a chu hi chi ho ikimat pi pau jong hi thil di lo hi tunia state government su mang ding kiti na laya hi chi wa state government hon KUKI cha te maman KUKI cha te galvan ho akimani ti ho ahung kita teng le hin ilung thim nop lo hi central government in a bol ai le central government chan a bolding dol hi aki bolding ai a hin state government pom loading hi ti la ya ei ho le ei ho hi tai ki bol pa wang hi dei mo omin phamo aki sign hi ja asu ai the ai le hi jo hi vel bol da le hen inam sung dam thei ding ai ti pa jong hi ka sei do no min hi tu hin video kit ting le highway
Kukilen highway hitalo dingin Asian highway kangpu pi gamsung ho ahin sim na pau chungchanga NDTV hon report ahin bol na anangai laki no hitin hichiwa jong hu I chan ham khana complain kuki cha te imen se now atama atam umai hichi mi tampin jong ina het ta mai theu atampin ina het lo mai theu a hin ni za chu I het theine devin sap pau kol pau ki ji ho hu ei pawa hin let do hi ten ke seiwang hi po in ama hon report a hin bol dan dung joyole ei ho complain iki bol na chungowa thu hung ki so a hin hi chi jong hu a hil chet na na nei ki no hitin tu a hi chi highway isemo ba kuki highway isemo ba jong kuklen highway semo ba jong hi hoi ta IGAM INAM ha sat lai ta tax dong lo hi la jong ichi sa thai pau tax I don no ba khat le khat ki su lung han ji ba jong hi chi to bang boy na ho jong hi hung do a hi kiti jong le ki sei hi lo ding e tu nia mei te hon report a ball povin milong hon report a ball wa hi point a ho report ki ball hi vi aji chu ilam hla naw jong mi gama ilam hla ting le free a ki lam hla a gam sunga a gama hi tia ilam hla ting le free hi lo he chi ting le chun mi lungyal ki tho lo hi mi izan ham khanin complain a bol ja hi chi to bang thu so ho jong hung do a IGAM sung masanga boy lo hela ina ki zo to na pau tu a hung boy thei jong ki ei ho complain ki bolova ei ho ki zo ji wa hi chi to banga hi inam pin gen theina ato hi ti jong hi ki sei do no mai hi je a chu kanam mi te ho tu ni a hi ngol ta na to pha rei ta puin ching thei ta le pil thei ta khat la khat ikisu ulung leiwa khat la khat ikisu ulung damova khat la khat kilung si ta lam zot khom pha rai tai ti hi a chaina iga sei theu hintin tuni KUKI news be zo se na chung che win ka ki pa in bon chawin pathinin phathein bo jing ta hen